Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgikuyu. Nĩgathe wa Njeri Mũgithi Master na nĩ agagikorwo gũkũ mũthenya wa rũcio ciarĩkia kwĩhanda thainya o nginyagia thaa kenda cia jioni kama mwĩroreri ũgĩthiĩ na mbere gũikorwo kirorera Gikuyu TV atakuwa mumuhumu. Ngoja kidogo, umesema ni kutoka saa ngapi mpaka wakati upi? Saa 4 za asubuhi. Hususan kutoka saa 4 basi hadi pale saa 5, 5 hadi 6, 6 hadi 7, 7, 8, 8, 9. Madha maigana? Matano, madha haha. Gota ingine. Kama Mũgithi hari ugo makibo makeke. Oh yes. Mwaki. Mũgithi Master. Kiria metia ri. They will deliver all the order. Tukama nengereria. Hatari maundu mangĩ maingĩ. Exactly. Na ndacũthĩrĩria on your left. Yes. Left on of my the left Greenwich side. Meridian. On my left side. Left. Aliyeko githongo ni yake ya group of Akiri left side. Na wewe ndukiri mwena wa right. Mwena wa motho. Na ni mwena akone wa right. Ni jaragia githongo. Oreo na wa motho. Bwana nioka. Naona iko roka wega. No. Uri ajigaga gũkũ umuthi tumuweze tondu turi aigana mijigere leo utaona vile utaona. Producer tafadhali. In the book of Matthew wegeka where 2 or 3 are gathered when we or 2. Ukimenya leo ni gawatho kiage uthinga-ini. Ona producer witu akirio miji and karanja. Okay. Sitaire ujire kwenda muhirĩga ũngĩ. Ndĩretetera. Sawa, nĩnda leo mwashaina Friday gũtikorwo na makoro. Friday nyenda waikuru kogo. No kiri na John mtoto wa so Triple T. Nini? Na 1 2 3 4 5 Kahora, Martin, Justin Bieber, Red Sun, Nameless. How are you? Fine, thank you. How are you? Karibu sana, we are doing great. Asante. Atambia kugwetero Justin Bieber na uri. I know. You know. Hawa yo Kikuyu Jamaican blow bua wagwan. Uko vipi? Niko salama sana. Nona donyeo. Ereke nyone mweno uyu ungi. No, mi nekegwira alito thaka. Haya, ona rito rona? Mweno mwe. Ni horia twatiganira ni undu kuna social distance kwa meno yetu. The gap between the rich and the poor, you know. Where do they? Why you don't hamwe? Oh yes. Yes. Nona uria athakarite. Oyo ni werere. Etamo vayo. Chihuahua. Ona reke haha. Nie ritwa rĩa kuni rĩkoragwo rĩkĩnichanganya fiyo 100%. Violet Wamboi Chuti. Haya. Chuti. Okemero bia rĩoka chuti ũguo. Tandũmĩra. Mwisho wa mweri ndo cia gwitũ citigĩthina. Yes. Ona reke mwega nĩ twambe oke gatagati. Nigetha mwĩroreri karibu sana ukuhĩrĩrie ona Steve. Nigetha na producer witũ agĩkorwo akĩrora rĩrĩ. Nĩrona ũrĩa athakarĩte. Maũndũ maya. Nĩrathoma ha Steve ukeyonera. Hakwa show Gikuyu TV Mũrũri wa Mũgikuyu. Hapa igore kalogo kage ndio rarutire kwa wewe maũndũ maya nĩ ũnyita garuka hapa. MC Rosemary Kare KRM Beaches. Ora huko mwena. Yes. Mwena. Na thutha handĩkĩtwo Vayo Churi. Niko utaje ndio ngijaje kule hiyo cia Jamaica. Karibu sana Mũrũri wa Gikuyu TV. Asante sana. Mũrũri wa Mũgikuyu. Thank you. Niwe ũgĩkoragwo ũgĩtũharĩrĩria register kũrĩ WhatsApp family group. Yes. Na ũmũthĩ nĩ wakinya gũkũ for the very first time. Ni ũhoro twabangire Steve Jomo. Okay. Na nĩwona Ngai nĩ agĩtuĩka wa gũkinyanĩria. Yes. Now every Friday niwe watũhingũrĩra kĩharo. Every sweet best atawasili atasija atafika mumuhumu. Tuthieke atiriri. Mũndũ ũrĩa ũkoragwo very busy kwa FB page ya Gikuyu hakwa haha. Ũrĩa ũkoragwo very busy kutoka rora. Mwisho wa mweri magatu nĩguo marũmanĩrĩre ũguo. So the more active you are gũkũ kũrĩa mĩtambo-inĩ ũkaha mbere ya andũ acio angĩ. Oh yes. Na kuna arĩa mambĩte kwĩgucĩria t-shirts. Shirts ici nĩ shirt kana t-shirt. Citagwo polo t-shirt. Nĩ maũndũ ma ici nĩ cia gũthiĩ golf by the way. With color. Yeah. Rĩu cikĩandĩkĩtwo o ũguo haha kwa haha show na Gikuyu TV na ũgakĩona maũndũ ũrĩa mathakarĩte. Kairetu wathi mtaani makuria kiki kamera apa yigire mitambo-ini ya Gikuyu TV one show icio na hakwa ithiguo cia ni kabarani kuria mtaani. I know.
Thank you. Kabisa. So vayo twabe tugucokerie ngatho cia mwanya ni tondu ni rutaga wira muthaka oguo kwirutira ugakiuga ni nie the register manager of haha kwa haha tugagucokeria ngatho na no twende ona utanathoma ni ndona umuthi register tayari na full Athondekera ku? who knows nani gutwira Shukuru ule ni wale prefect kana mundu ni wale na cheo yake kapuri Korea. like no na cheo ta prefect okay ni ndo modo tamaya ndio to mundu ngika ke wewe kuta prefect you see me tugona kile ama prefect wewe kali no wote ulisikia wapi oh I was the head girl Kingero Primary School aish another prefect hapa na pale ni nini unacheza leo no twende kumenya atiriri wa mbere ndina ciuria ciganona na ni undu wa time ndigukuria ciothe no hena iria meja wambirie kwirorera Gikuyu TV ri muno makiria haha kwa haha tondu ni kuretwo shabiki sugu 20 years ago. Not exactly. Watu wetu wa kwetu Kirinyaga walisema wasisikie nikiongea Kiswahili. Walisema wanataka nikoroge. Ukoroge Kikirinyaga. Kirinyaga. Anyway, ndambirie kwirorera Gikuyu TV say early last year when we met. Asa soka kisali na hapo mambo haya. Rudi kisali hata kidogo. Tamitrere karaoke. Eta rujuka gaterere no muthire ngurithio kiuria kiu ni my makeup artist etagwo King Nash ajirire ni karaoke ni karaoke ka ni kuga atia karaoke era na mero kugo na huko so it depends it's karaoke and karaoke Dakuona karaoke. So I got interested and a friend tu akaniambia kuna hii show haha. Shoka. Gikuyu yare a bit new. Ama nilijua hiyo time. That is when nikaijua. Oh yes. Nikaanza kukua shabiki kwa Sweet Besto. So like ukaendelea kugrow Gikuyu TV like nikakuwa from here to there. Nego. Thank you so much. Na niutuonetie wendo mwingi from that time by the way Steve na no wakimenya karaoke turagikoragwo nacio maundu maya ma corona matana giuka full time ni wakiona all that time then agigithie next step kurathire atia nyingi is it ni kiundu githeinie kana wamenyire atia register no na tukiuria yandikagwo na nituonaga ni wira what do you do nigetha ukorwo ugicokaniriria maritwa maya mothe Okay, tareu Facebook kwena ndo marauga present tuko tune. Yes. Kwena group ya WhatsApp marauga present. So ukathiba u Facebook ukoya mareto maume ukathiba uko ukoya mareto asume Facebook una consolidate pamoja na WhatsApp. It's a kazi tu alafu ukaandika riu ni maiguaga makithomwa o muthenya na magakena. Watu wa kwetu Kirinyaga walisema nisiongee lugha nyingine. Aba ovie bau bayo. Vie bau ulume language mbali ya. No muthenya turakiona register kiri tayari. Yes. Kogo no tugikuhe kanya ugikorwo ukimitamburukia. Register naweza anza na ile iko kwa kichwa ndio nisisahau. Kuna ukihera haha nikose kwa kwenda nyumbani. Ina tutingienda. We give you permission. Ihinda ni ryaku. Kai boyfriend yako emuru atia. Kai. Kogwe kuo. Yes. Rio foragia. Okay, mom, sasa Jamal, Brenda na watu wote wa Kamugonda, Kirinyaga County pale. Kwa sawa and all my friends. Na Esther Waweru, happy birthday sweetie. Esther Waweru? Yeah, na Sam wakawagwa. Na mundu wothe wina birthday muthenya wa umuthi. Twabe tumainde happy birthday. Ndio cameraman uko na. No, international group of schools. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Esther and Sam.
Happy birthday to you. Marokura makiendagwo nĩ Ngai ona andũ mwaka ũngĩ wa gwĩtĩkĩrĩka na irathimo mama. Iyo nĩ ngundo. Thank you so much. Na gakio kana gĩkũra kĩamũkĩra birthday. Wish. Yes. Happy birthday, Esther. All right. Yeah. Take your time. Okay, so Friday sweet besto. Tunaanza na Shiko Kenya. Tunaanza na Shiko Kenya. Our diaspora. Alisema nisipomsalimia atanifuta kazi. Shiko Kenya sasa. Newe munene wako. Newe my immediate boss. Ndogo nejo. Tumwendete muno makiria. Ni arutaga wira mwega muno. We love her so much na Ngai wa moya tore amurathimite ni wiro cia kirutaga. Me too. So Shiko Kenya kwena Diana Waweru na Zizinimo, Rosemary Wamboi, Waume wa Gatanga, Mdi Brown Newton, Mark Adams, Judica Mary, Shikwa Tom, Rachel Lewis, Lishish Mcute, Saimwa Dageka, Joy Wakeno, Iles Mashawanat, Muhewa Kadara, Miriam Jogona, Agisam, Robbie Sylvia, Shikwa Meja, Triza Wamboi, Jan SC, Jakid, Winnie Moirori, Hannah Mushiri, Suzy Ann, Magiwa Riwell, Esther Thathi, the Rasta Girl, so Thathi Rasta Girl, Sam Kenywa Arts, Mary Awangui, Queen Yakim, Konithiongo, Joseph Fugatogi Msafi, Ushiri wa Gataga, Kamau Taiga, Ephraim Momae, Maura Wabaire, Charles Ireri, Washamata, Moses Kuria, Nikwa Barcelona, Kangarawa Karaoke, Washiko Maitho Mega, Msoa Free Area, Waweru wa Keyboard, Sarah Mureithi, Albert Buru Kirito, Jackie Mhambo, Wamboi Abi, Maggie K, Georgie Jugush, Shiro Magi, Samido DJ Sirius, Kagenyi Malimali, Samuel Kahara, Faith Mse, Queen Syrian wa Mirori, Masidi Nyabs wa Jiroshege, Yule Mpore wa Igwekero na Kezi wa Ben. Wow. Nimeiguira. Ona tutikwamba kwaria ndonge. Tuikirie. Tuikirie. Nindronete niwendete rwimbo rwo Ngeigua Gitanga. Dina. Tuikirie tuturacokere. Gikuyu TV. Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Asante sana nitwacokeria twiki. Gikuyu TV. Ni akuhĩngĩca. Ni ũgũkĩte we. Ni Steve. Yes. Tatwĩra nitwacokereria kĩ kaũndũ keho. Naweza ongea Kikirinyaga. Ni twacokereria gũkũ gwa Gikuyu TV mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Tabarĩra nĩ haha kwa haha. Getwo Rosemary Kari, KRM Duchess, na Steve Jogu Kĩgonyi wa Shosho, na Vayo Chuti. Vayo Chuti. Oh yes. Na nigatha no ndĩrona andũ no marakwarĩria. Yes. Na kũringana na grupu ya WhatsApp Sweet Bestos haha kwa haha rĩ. Kamũira ũtwĩrĩte rĩrĩa makinyĩte rĩ. Mwena ũrĩa nĩ ndĩrona Steve Njogu. Na nĩ ũgũtiga gũtuĩka mang'a. Nĩ tũrĩkirie ũhoro wa mang'a. Marano. Tracy Waithera. Ekũhirwo kũ. Kĩrũge mwena wa Steve Njogu Kĩgonyi wa Shosho ũthome erĩ atatũ gũthiĩ. Sema na yeye gũcoka gũkuona kamona somehow huko. Steve Njogu Kĩgonyi wa Shosho, thank you all for subscribing. Dasha msoba. Okay. Niye sasa kagira moto no ni demona kimono ku proper. Okay. Ha gwesiria karidio ni ati agika kugona cia rero ni gugu gikai. Kandi na domokete. Thank you Stella Kamanda watching from Mweki, mko smart sana. Thank you. Masi John akauga, Masi John 047 good. Judy Kameni, my best show ever and the top presenters watching from Huruma Geithia Jemwabo. Jemwabo no geithio ni kairitu gaka gaitwo Judy. Judy Kameni akauga hakuo fio Irene Shira akauga kwa nini? Athereke kugwo gwetagwo Ibro Gilgil utishinyitaga mitambo gucina tukorwa maundu macio tukwirekana hi rimwe no kaingira Facebook live ga stream live in case wa TV yagu ni undu twakorwo twi hamwe akaigwa boda boda Mirema na streaming live Mirema boda boda kado ne aguaga tene
na thank you muno everything ndani ha hena Moses and Kuria in anauga Uthiru well represented ni nawa mamira uga west thank you hena Grace Churu anauga ndani sana watching from Wetegi Estate hana mushiri akawa present kabisa hana mushiri nyingine present Kuria hana mushiri wa present meno no turabi yako iya Madira tasoka producer tasoka na iguru ni makiuma kuone kuna heka undu hewe isirifa sawa no mathaa no maragi korwo magituthika hana ndo kamera ho producer kwa thenge muno kituwa mera hu arinshira kwa in place inaitwa twathoma koiwa bodaboda twathoma koiye ko hena tabinjeri hena tabi present muno moringura watching moringura tuned wa boywa ithanga aruga roiro kimbo ndani kama ka umothe mwe thimati muno thenge muno le njoka uga Saudi well represented wajira Sam Gatura kwa Karatina well represented thenge muno tekede na wajira Sam kwa Gatura Karatina well represented alright utodo matha no mathire na ni mukite ne kumurwa to maginya mtambo ine niguo yeah na no wega ni wage ugicuthiriria mwena wa Steve Njogu Kigonyi wa shosho ni ndigucuthiriria mwena ungi otiga guku gwa Gikuyu television ndomiriri igiri ithatu nigetha nake vayo hena andu umake mukorwo makimwariria nake agikorwo akimatamburukia tukiugaga ohoro guku ni gwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu. Thank you so much Yeshuru wa Kahwaraini nicho wa Barcelona Judica Mary mundu ogwitwo MC Kaparo Senior mundu ogwitwo Kangara wa Kariuki ni ndakuona Mary Size Poa arakinjira ati ambia vayo angalie kamera etago kamera phobia na gakiuga onake no akienda gugikorwa gikinya guku ni wageithio ni June Wanjiku wa Sun City. Hi. Yes ndani ati hi girl ndani thanks ku host Sweet Bestos ucio ni mundu witwa Magimaish kutoka upande wa kule Kiambu. Thank you so much Batoto Bakabete Nelea P ugakinjira he dress upevayo anilete muri arata muno na Nelea. She's one of your good friends, I think so. Magi Kanimo akakinjira eko muno ate waiting nilikuwa nafikiria ni mimi nitakuja studio wa kwanza. Oh, you should know people. Mdogo eto anjidansa na agakiona engineer Kaigo agakiba high tuned in ohamwe na masanono ya magwedire ndukama ketu no gugikira silent mumuhurire baadaye akitoka studio jameni na gushiria marage kuhanyukia ogwoi ni undu wa gugikorwo makienda umatambure ona Karo wa mam hi Kare uni add kwa group ya haha kwa haha sawa ni gugikorwo ugito join very soon ihinda ni ria kuvayo tukiugaga ohoro na tiracokereria ringi ni mundu utekugeithia wathie kuhurwa bara nizo nitwakuhekanya. Okay. Suzian message sawa nimeona. Sasa Suzian usalimie Willy. Kuna sister yangu wako Kikuyu anaitwa Njoki. How are you? Kuna Nelly kutoka Kirinyaga no ali rugana kukwonyu ha kwina nere kumoko ureka bote Kirinyaga. Alright ketheka shiko Kenyani wa diaspora. Yes Maxi salimika sana kwina kere tukangiga kure bitu getagwa Susan Menano very beautiful watu wa Kirinyaga wanakuwa warembo sana Susan Menano. Sasa kuna Masimogo then Wanjiku wa Sun City na Debbie wa Karatina kuna Gloria sasa kuna Noblin Baby She sasa kuna Lily Paul kuna Waweru amesema ati nisipomsalimia sijui atanifanya nini. Waweru gani? Waweru officer au nikikosa kumsalimia sijui atikosa tu ngoni ni wake kweli kwenda kuona Waweru. Sasa kuna Suzalin kuna Cutirel kwenda shage wa Dikino Ambisha Zalis kanise Karema pia nimemsalimia Koni Thiongo Triza Wamboi Jose Kim Ifrain Mwamae
na kila mtu wa Kirinyaga na all my Facebook friends na no wega tukiuga gohoro ri hena mundu waku na ria mbere ningi no yakende gwe follow kuri ogwo wiko na ku Facebook Twitter wapi Facebook jata wa Biochuti Biochuti vile utuliko umeandika Biochuti Twitter Vayoga Kirinyaga Vayoga Kirinyaga bado sijajua kutumia TikTok ni uko nani nitakufunza hayo Rosemary atanifunza na hapa ndio kwenda kuhudhuria onekana tena on the tall dark mimi naogopa watu wenye wako na ndevu unaogopa tu alright yes wewe gwira nini dauga daria Kogo, thank you so much. Na baadhi munoga hakari fata wako heana nimerukuhia kwenda muda wako huko mabudesko ama wakanyange makubwa single ladies in the house mikono juu. I guess ni wengi sana na hena mwili tuko kurehete na ni artist na no wikoro ukimwethia ewa muthia kanise Karema ena etago kanise Karema no murore YouTube like a new song subscribe na ni uguthaka haha ni no subscribe etago kanise Karema haha. Thank you so much. Kogo tukiuga gohoro cigo cia muthia nimeshukuru sana for kunialika huko aliana kirua gya kuko ndio kwa ni shows ni dakena muno ni goka goko gwa Gikuyu TV. It's my first time and I'm very happy. Now all my friends wenye mlishare posts wenye bado mnaniandikia message na wapenda sana Nelia guy nakupenda gainio yo mwadete sawa thank you so much tukira wetarege no goka ugi na mbere gwikora ukiamukira irathimo ni wiro cio werutire ona wina maundu maku maingi thake ndo kauga ni kwandika register haha kwa we don't take that for granted. Asante. Thank you na no gwikora guthuka Farmhold Ventures Limited ona malindi ni turathie ithio tugathi round 2 Steve ithio tuiki atiriri we serious muno register ina kiathoreke sub register kana ya maro no konira rutuka na thiri aria makienje gwe comment ngiri ithano kindu no guthika hora cikinye pole tuitekeni tugithie malindi twigucirie mugunda wa Farmhold Ventures Limited na uhoro makiria no kuhurira ciko 0700670220 monekanaga mwena wa Ruiru Town Doctors Plaza second floor kugethanira na Cooperative Bank. Kuna project ya Matu Town, kuna project ya Ruiru East, ona project ya Malindi. Nyendikire na maundu mangi maige otiga kumucokeria ngatho ririria tugukirurio tukiambaniriria hamwe na inywe ngatho cia mwanya ugatiga maundu mangi maingi ugecagurira Gikuyu TV haha kwa haha ririkana ni gukoragwo na gucokera gwa tabarira ino o tukutha mugwanja aria matagikomaga tene na nyingi ukikimienda ni kumikora YouTube channel ya MC Rosemary Kare KRM Duchess. Ngatho ni kuri inywe Ugoshini kure mwathani to all my producers Ankaranja John mtoto wa Sonko Triple T gaiwa moya turia murathimite geto MC Rosemary Kare KRM Duchess wa haha kwa haha nani ngakiuga tondigirira maundu maingi ngukiaria ngakiuga ndake nione wene gukuru mitambo-ini guku na ona fan base aria mandika president mitambo-ini ndio Facebook na WhatsApp ngakiuga ni congratulations manager wa ever bayo etwakena ndio uma kamera shaya mbiti nori wachokia confidence above sea level later in life etwakena go God bless you shortly in long life dugo ni ngithire kire jana kuko kaga ni thank you muno inyuothe muiga maundu manyu mothe nigo tutware na inyu tafari no ya hakwa it is not that easy ati wakorwo na station yemwe ona ko ni kuma kiroko ginya hoine othe kuma mina yothe my personal friends ginya aria othe fan base yokete we thank you very much. Niye kimahaje ta host TV njoke wanyi washo shudugata Gaimo Cristiano athegekania dina maundu maingi till next time. God bless you, God bless our country Kenya. Na he mundu itagenda kuriganirwo Gracie wa Naivasha ona Kenya ruta wira mwega muno muthenya wa umuthenya ateithiriria vayo ndu wa maundu kukingiha. Thank you so much ni tuona wira wa kumena Shiko Kenya ni magikorwo makiruta o kawira ka mwanya. Na Shiko Kenya gukiugete agithakira kairitu gakwa wa nene harwa Samidoi tugiki ate ithui good rucio ni thainya kinya thake ndaga the one Jerry Dania Gikuyu TV Morori wa Mugikuyu.